Aksi sosial razia perut lapar ngedum nasi kotak di wilayah Giri Emas, Kecamatan Sawan, cocok ento tuladin. Penggagasne Indra Pande ajak kurnane Ani Suryani. Pasutri uli kuku tambahan eni prihatin tekan kondisi masyarakat ane terdampak PPKM. Indra Pande ane pengelola warung Ais Magiang 250 nasi kotak ajak minumne duga Selasa 27 Juli. Nasine bagiange persis di muka warung nih di Jalan Giri Emas Singaraja. Ane lewat di muka warung nih dadi nyemak nasine besik-besik dogen. Indra ngaku prihatin ninggalin warga ane kena dampak PPKM ulian sing edang megai. Nasi kotak ento bagiange uli jam 9.30 nganti jam 12.30. Ane nerima ada warga ane ngabu motor nganti supir truk. Liu masih wargane ngucapang terima kasih ulian man nasi gratis. Tim Bali Express ngelaporang.